Goko ne kwa Kikuyu podcast. Big win for Newton Karish. Kwena video Samido na aini age mararekerie kore TikTok. In fact, on a DJ Dibble ehawo. Marare live kore mana wa TikTok. Na me live ni maragia ohoro wa Korea Bell North na ithurano iria cikuria mwena wa Bell North. And it's clear that aini aya mara support Muduti Newton Karish. Oho nuko igwa makinyoria ritwa ria Muthende thini wa video eno. Guys, kedimwe kera video no muigwe uria marauga ohoro wigi kuria Bell North na toraugo tu hena mundu maingi muno gwenda turore ohoro wa kuria Bell North na mundu maria marekika thini wa bururi wa Kenya na maundu maria makomera after this by elections, especially kuria mwena wa Bell North. Kwena undu ukeyumiria neguo ndenda ndimurehere eno video ya mundu ugwitwo Samido. Niturehoya tu andu a mbere mutuiguire tha ithu andu ahonoku tondu turigua thoni muno tukigweta ritwa riu turi andu ahonoku na turereirwo kanitha-ini. Imagine speaker akiuga honorable member for Jororok. Guys, Osho ne Samido wiko na menda DJ Dibble na Asho age ne kuigwa. It's clear that ni mara support Muduti Newton Karish. It's clear from what they're speaking. Now, hena kaundu kage mundu gwitwo Samido kana hena post ningi Samido arekeire muthenya wa ira. Alika umuthe Hiroshina, by the way, tira umuthe Hiroshina alika his essence Rigathi Gachagua nekiana gia Simba. Rigathi Gachagua, as we speak, he's the talk of the town. Niwe aregeire Korea mwena wa Narok. Kindiki ageta Gachagua Goriatho amwetaga hiku na tare kumuthukiria ritwa no Gachagua ne Goriatho oye aregeire Korea mwena wa Narok. This guy is not a joke. This guy ni agithetie thirikari toro na njira nene muno. This guy is man to watch thini wa githurano kia mwaka wa 27. Onoko ndakarugama hari support yake igakorwo ni agako na urito munene muno. Ladies and gentlemen, this guy in the spirit ya Raila Odinga. This guy Dana Guaya roho Raila ni ukirete niki. Rigathi Gachagua, the Goliath, is man to watch thini wa ithurano cia mwaka wa 2027. Oda itigira, oda maka. Amela twende nalo, muoka ona borithi, muiketia gas. I will not fear. Hajugete no gukinya, no gina gukinya. Now, Korea Bell North constituency. Nidamurehera uri gatheti ya Standard yugete. Na Standard marori IEBC aterere. Tondu hau niho ndenda turore muno. Kuri tondu hero ndgathi na mbere. Niki makurire mundu wina accusation shawishi kana mundu wina maroro mawishi. Mundu uyu athiete agacenjia ona ritwa riake after gukumio na wishi wa mamilioni mabisha. Why did you clear this person? Now, uduria ugathie na mbere, ladies and gentlemen, if at all kwa nathi uria gwathie, I'm sure Newton Karish ni agashida. From where I stand, I see Newton Karish ni agashida. No gukika nathi undu ati gutuika Muthende ni ashida. Undu wa mbere ni gugathio igoti-ini ni team enweke. Na ciroria makarugamia kure igoti-ini na bemwe ni irregularities. Wishi wa ithurano tondu kwena maundu maingi muno turona magikika kure Bell North. Undu wa keri, mahaki kana kwa voters mavotire mundu fulani. Nitulete kure mwena wa Bell North ona andu matirahithwo, andu mararora line makambia kuheo bia ati igetha makae mundu fulani kura. Nitulete ohoro IDs kugurwo kure Bell North agikoni fata Kikuyu podcast kwena ka episode kauda maraheire kwena andu marakite expose makawati kwena na korakona allegations ati jina ID ni shaguro. Ogiona andu makiheo bia
it's against ati mavotera mundu fulani ugo ni guthi against rules shegethurano toroguo tu muthende da qualifiete tondu EACC ni augite anyitwo no riri ndanyitirwo kwanja hau niho riu akanyitirwo piu na by the end of it all ithurano cia kuria mbere north ndirauga in case muthende angikana cinda no ndirona gucinda gwake githurano kiu kia mbere north no kana igoti magoti mana rashiro uria gubatie no ya kajwa ringi muthende no ga disqualify ni ndu wa maundu maria mekuo so ona mageria kumuhurira atia campaign by the end of it all ona mauga ni agushinda kana ashinde by the end of it all githurano ya kuria mbere north no ya koke disqualified kana muthende no ga disqualified na no ya kajwa ni ndu wa maundu macio ndamwira na kuria kungi kuingi tuonete kuingi ni gugathio magotini tondu urona andu aya angi matiraheo chance ya kuhura campaign ciao uria cibati na ikio urona gukirwa atiriri IEBC niyo iroretwo iguru na njira nene muno IEBC niyo iroretwo iguru na njira nene muno na IEBC ikiroragwo iguru uguo ni tureterere chairman wa IEBC Rastas etagwo the Kong etagwo ate kana the Kong kwaria te niki atararia mundu maya mothe magikika ni abati gukora akiaria niki ukori kaina mwena uri ala support so kwena a lot of things na reketwete tuone uria ugoikara ici by elections shina uritu munene muno ladies and gentlemen ici by election shina uritu munene muno na thirikari ni gwitigira iretigira Carlos by election ici tondu Marus by election ici ni kwisha maneno yao itakuwa imeisha so they fear Carlos this by elections they are fearing so much ni maretigira na njira nene ike urona mageria ku intimidate andu na ike urona tiriri mageria kuhura andu no riu magika maundu macio mothe ni rama affect onao niki tondu megwika maundu maya nao githurano igakanjwo ni ndu wa maundu maria mareka so apa mbele kuna noma after by election gukora maundu maingi muno meguthii na mbere but like twetere I keep updating you ndi hamwe na nyu haho ngumwira kila kindu kigukorwo githii na mbere kune go podcast moni manyu mraiko inywe murona. Thank you, God bless you guys, it is what it is, kwani iko nini. Thank you.